Hello guys, welcome back to another video of RJ Coding Tips. Mayang ngasi khoi portfolio amagi website structure si kamaina lay portfolio nga sembada kari yawi adugo loinana hai portfolio si every technical field habadi every profession da portfolio si sinawa yabo oigadoini aduduna sigi portfolio si kamaina semgani mangonda kai yawi habdo khoi punna ngasi di khamina si adugo loinana portfolio website si da kari structure lay habasi khoi khangdagadi website si saba matamda mangonda khatholakadaba problem jingdo kharmakhai hanthana akoina website amagi structure le habidi portfolio zida kai yawi hado khoi khangtominasi adudo khoi portfolio ma template ama punna seminasi. So let's start the video. So mya hujiki khoina haina gibudugi matung inna akoigi portfolio amagi magi structure layout se hafe sida website structure haraga thoe hai basi ko khoina khwai han bada mangonda layidoi si khoisi magi website amagi khoigi layout to ne khalo or any browser ma khoina hangtoko matamna magi layout to ne ba so hai basi khoina sigi oina di huji desktop kumba da preview to godoini phone da tawrai maram di khoina portfolio ma mingon da utpa hai basi hoi phone da gi tak launa sangi badi ai but tasengna hengwai akhoi recruiter gumba natraga HR gumba na moina akhoi magi resume natraga portfolio ji yang kuma tamda sumaina sigi akhoi kano da desktop gumba natraga laptop gumba da yang ka doini ada sigi dana hena akhoi experience to leiba haidi utpado ngam doini ba so duduna akhoi ahan bada leigada magi khwai ahan bada magi layout ta leidoisi header haiba jima lakane ba ko header jima akhoi magi khwai hobada leiba akoina port logo gumba thaba home about kind of sida adugumba do laani as well as ani shudana magi hero section do lakane ba hero section argana karamba section no matamda khoigi magi matangda I am ko Rajat Laishram sma hai tapta I am adu ada khara hairakpa adugumba jingdo oirni adugi makha tarakpada mu about akhoina sida ai sida ko la sigi mathamjida like tama I adu ai sigi school ta sida tama I ai smaina tawi kholi dugi matangda hena khoigi brief oin ithokpaduna sigi about section da lani next ta skill section haidune skill section jina karamba no da khoigi aina kai mahai haidi programming language ta python c java javascript siumba html css siumba myam jingdo skill section da hapa yare any other skills like khoina video editing gumbo igera adagi di any kind of khoigi khoina hijaba skill hai tare du showcase to yai adugi makha tarakpada khoina project section haiduni project section jidana khoina kayam moyamna kai project tawre habdo showcase taw yadoine sidai magi link hapkani demo link hapkani habi khoina host tawre natraga khoina software do mafam khara da deploy tor thame adu taragadi utnabi damta dugumba ju hapakani experience hapakpa yai achievements happa yai testimonials haidi mina nangna kayumba hana atopa client singa thabuk tawmina gi lai taragadi kai experience lai achievements ICC phange adu mayam jing certificate hapasu yai adu mayam jing hapakani mathangda blogs articles sigumba hidi aina thagatpa aina iba blog iba natraga article iba natraga any kind of aina socially haitare mingonda share tawgumba adu mayam jing do hape optionally adui makha tarakpada contact section je lei doine ko context da khoida ngasai gi client tuna oigera natraga kaigumba nangna portfolio lei taraga HR gumba na ko moina contact tawgera haiba adu gumba gi any kind of ko khoi gi form gumba ma happy rani adu eroi loibda footer je laktoine footer da khoi gi copyright ka loinana ko kai hape ai ai links hape ama ma du mayam jing do loi lakadoi so hairiba je sigi ngasai gi complete akoina lairiba header navigation si mayam jing pull up se akoina portfolio launi si je matek sar sat ki doine ko so adu du si ji matung ina ai design ama ju ucharake haiba design je akoina ngasai gi hana akoigi mamang da ju hai gi baduni design je hana saraga lai haiba design je si ji matung ina akoina sara do ribni 100 tabdi ngamoi but akoigi at least mangon dagi inspiration tawraga lawgadamni adu hairiba sigi design jing je ai photo oina link taw share taw jaramge adu doga loinana ngasai gi akoigi hairiba design jing ji goi figma file ju lai figma file do pambiraga di dom comment section da habiramo adum pijarake ba ko so sidai sta akoigi ko design ji gi hafet laire ko so sigi je ai kitang ko center content tarake okay silai so sijina khoi gi dark mode ta yeng bani desktop ki oina la ka doini so khoi gi photo layer ni agi ming sidai da sigi saruk se hero dune ba yam chamna si han bada uri ji hero section doni si mathak ki jina mathak ta lai swai jina navigation do doini som da lai ba je si ju navigation chingi but si jina khoina tongana nakan doini on intho tham je kitang
top na hai tare mayam ga mana daba mong da aduga som right side ta ju akhoi gi social link leire about me cv aduga about me je na maga na mo akhoi makha da la ka doine kai kai I bage ha du yeng je same si ga chap mana na ko akhoi gi atopa ma mu charake som da gi lawrake ko sidai jida akhoi na ngasai gi lawraka doise design ji da mobile gi ju yeng hau je ba mobile gi design ji na kumai taw bage ha so sidai jida la mobile gi design ji na amu mangon da akhoi gi smaina sigi hypet ko pixel ja halake aduga yengse so si mobile smaina la ka doine khoi gi mathak ta chat khrani adu sigi mathak ta chat paji kumaina layout chema ka de do di ko na yengmina ji aduga sigi mongje hypet khoi gi si ta doine aduga mamang da ju ngasai uchagre ko smaina khoi gi website to fully sablor kan da kumaina lei haibdo adu design ji da gi inspire tawraga sem doine adu ngasai ju utle aduna design ji ga di khara di khenaramgani adubu design ji da gi inspire tawraga sabani hai doine so sigi matung ina khoi hujik ke do yare sigi khoi gi header ne header semba hero about skills project mathang khoi na hap ya bagai do hapchang ngai so hai ri ba khoi gi sadori portfolio ji di yamna khoi gi user friendly and beginner friendly project hai di portfolio oi doine duna anyone can make this project ko khoi gi chumna khoi gi isam jamna akhoi ko technical da leiba technical da leitaba siguma myam jing dum sabe aduga hai ri ba jing je customize tawge hai tar khoi template oina pi bu jai ko aduna akhoi na makha tarakpada kaigumba akhoi na template to pbu na akhoi comment haibiram taraga di khoi database samaga template oina ko akhoi drag drop to gum data edit tawraga akhoi na share to ya bai mongda ai soidana pijarakani so sigina akhoi gi chumna gi html css and javascript ta samni amuka ju han hairi aduna tab akhoi gi back end da hai tare ko back end samba ya ba akhoi gi react kumba next.js kumba ha dom da onthoga adugi mong da sarak pai tare akhoi gi kitang modern noi ba mong da sabagi adugi ju ama akhoi tung da ko na pujarakani so this will be the first akhoi gi ahan attempt ni ko sina portfolio sabagi so mayam aduga sijida akhoi gi hypet explore to boina ai gi portfolio ju ucharake sida leire ko mayam so sidai jida ai gi portfolio leire akhoi sida dum hypet yeng horasi sidai jida rajit lai shram harga leire sijiga social link siga pullani siji header oi doine ba ko navigation du jang kai da lak na matam da khona smaina horen scroll tawraga lakpo kan da sidai ja thokle to sida yam pik na hapani adu sigi haiba sidi html css ta saba nate react ta saba ne ba ko next.js ta saba react ki framework oi doine next.js so react moi framework ngak tani ko javascript ke aduna du da saba ni ming leire sijina kai oi doino haiba matam da ai gi about ka hero ga pulle sije ko yam kana sangtok ni ningai mathau ta de adu horen dum punjan be ai tongana semto je so aduga makha ching dar ko tam de skills lai skill gi section da hapa mathang akhoi gi skill makhal hapa la ani aduga loinan ai gi project hapi ji maina project mathang hapi ani as well as makha tar ko experience ai gi journey adu mayam jing do la ani ko 2021 22 mathak ta kakhala ka doini ko aduga sigi matung ina what people say si testimonial oi doini ai testimonial lakpudi la i aduga ina hapta bani adu sigi jida testimonial hapa yare context form la es duga iroi loi kana si footer lai so si jina basic layout ne ba ko sina taba top portfolio me amam jo aina hana dai sawi template me am lai adugi muhta aina sabi do taba atopa me am da pina ba customize tau thoga ko alma spira ka doine ba adu do no hoje si jigi matung ina khoi section by section sema ga chat khiji si jini adu duga loina na ngasai gi akhoi hujikti mu ai gi matam ni na ai yauraga semba khotpa me amam lai gai akhoi dum akhoi ChatGPT da oigera any kind of ko mafam changa ga khoi generate me a portfolio website har tak pirak kada bane but hayeng wai kai gumba khoi thabak changma matam da portfolio sarau hai matam da ai no sarak to je khang dra gi nang na sari si kai section kawi interviewer du na hange khalo adu tar ga ai khang de ha di yar ai da hangne ju akhoi adum keno je laibani na ko ai gi sina taraga su mangon da akhoi gi sina bagi drawback khare di dum lai doine ko mangon da pura mata tangja buja de akhoi khanga ga knowledge du ma di khangbam change sini adu doi ma doine ai du sina ga dam ne so we will treat ai as a tool that can ko akhoi gi explore and increase our knowledge not just replace the way mo ta increase ta no na sina je so si makha tar ko da de akhoi ai sina bagi ko ai gi ko akhoi na kai code editor lai aduga ai je explore to boin ato to pa video jo hapsara kani so channel sibu subscribe to dole gari to sanbiramo video se like to sanbiramo share to biramo aduga akhoi sigi portfolio je saba hor si ko so akhoi bs ko ta lak sare so akhoi gi sigi bs code ki screen lai re ko bs code ki screen ji da khoina main oina khwai han da magi khoina khanga da je kai khanga doino ha matam da amaga ju wa lawri akhoi file project structure hai tare project structure je khoina khangra ga di yaroi ba ko kamaina ma je line by line la ka da ge khot ka da ge do
so project structure je khoi chumna gi oina di portfolio sage hai taragadi index.html haibam laani so this will be our main file do la ka doine ba ko sidai sida next ani subu matam da khoi gi kai la ka doino haiba matam da style haiba khoi gi folder am la ka ni style ji manung da khoi na ko khoi gi style.css haigera index.csl haigera kaisu kaide ado khoi na sidana magi css file do la ni ko html jina khoi na website ki ahan bagi magi front page to sana bani css na khoi gi magi styling pin amni as well as aduga khoi gi javascript hapa ka doini duna script hapa ni script sida index.js haiba ma hape so haiba myam jingje ko khoi gi keno website ki matang da development khoi gi website development ki hai tare khoi course ama su sem na bagi sem sa lore ko hauna bagi sem sa lore adu du da html na kaino css na kaino adu index.js na kaino hai je khoi naina doine do hai bajing je khoi hujik ti chawkhala ba matam ni ko ai gi matam ni ai sina argoina tambana khwai base ne ba ko khangda bida kaino website sa da kai changi khole hai kam khangda bida khoina chumjing chat ki tar ga di aduna ko tungda mangjar kani dugi mutta knowledge gain tawna ba ai sina arga oina mathang da khoi gi kaini ai ji kumai sina arga khoi gi creativity ama de khoi gi productivity increase tawni do mathang da gi di hap se ba ko aduna hujik oina di si portfolio je da dum koi mayam jala si so portfolio je da khoina ahan da taw do si kaino hai matam da si ge khoi gi pai maroi na si ge je अखोइना वेबसाइट अमा साबगी ख्वाइदगी अहान चंगबदुने मैम खर अखोइ वेबसाइट ता हानादै लाक्पिबा का हाइदि वेबसाइट साब खोप खतंग नॉलेज लैबि तारगदि सिदुम खंगिरमगनि अखोइ सिजे लैरे दो सिजिना अखोइगी मागी कै कैनो हाइबदो अदुदि ए याम कन एक्सप्लेन तौजरोइ से हेडिंग लानी वेबसाइट दा यावगदबा बॉडी जिना अखोइना मेन अखोइना इरकदबा मैम जिंगदो लानी अदुगा सी HTML जिना माजे कुपसला लैदुइनेबको so CG gi mohta khoina atopa mohut sinjala aga maje kai kai tawdoino do harak ke sida khoi hujiki ona di yam samna CSS link tawsalaji CSS kai da yawi ham tamda style hai buji style CSS to lani aduga khoi script si jo hapsan grasi samjan graji kai da yawa script ki index.js ko si samjan graga khoi huje yare ko han bai khoi file hum je link tawre khoi hum je taw link tawramina any changes sida lakko jing do khoina do ilai nai na ubu ngam doine ko so CG ma lai so sigi mohta ai अतोपा अखोइगी को सिगी पोर्टफोलियो जे साबददी यामना लेंदी वीडियो ओइगनी दुना आइना टाइप तौरगा ताकपगी महत्ता आई हानादगी थम्मबा सारगा लैबो ओइबना नसाइगी कोचे पुसलके बोइना को पुसलगा ताके जगा जगा दो कई हाइरिनो अदुमाइना ओइना तौसे अदुदुना सिगी सरुकसे आई हुजि अहानबगी ओइना दि खोइ सी ख्वाइदगी चंबनी खोइना येंगे हाइ तारगा जो सिदैसिदा को या सिदा याम चमना दुम यारबा याद्रिबा हाइबदो येंबे यारेबा को सिदैसिदा खोइना extension ama khak hapkani ka extension no haiba matamda live server haibane ko gi live server haiba khoi gi sigi application je hapani haibi extension je hapani aduduga hapa matunda khoina horen index.html any html file je khoina create torko matamda makha da go live haije si tholakane ko si run tawbi gani run taw kan da khoina maje to sumaina hello world har index ki khoi browser da thokla ne ko si ji ne ba khoina primary ni yeng ka doi so si leire सिगी मखा तारपुदा खोइ सेमो हुजे क्लियर तौरगे अदुगा आइना हाइबो हुजे कि खोइ वेबसाइट छाबगी ओइना को कोड ना हापका दोइजिंग जे मथंग मथंग यिंगमिनासे सो सी index.html जिदा आई को मागी ख्वाइ मरुइबा हेड की सरफान पुसलागे अदुगा सिजे आइना बॉडी हापगा अरोइबदा ngасai दुमाइना खोइगी html दो लोसलागे सिलाइ so this will be our initial template to la ka doine so sijina khoi gi khwai han da head ta la head sida kai kai lai dona matam da ai gi title la ni ai gi mathak ta thoka da ba ko browser da la ko matam da sumaina si mathak ta website structure kai lai jumaina som da ju index.html haibe matam la ka doine adu la na bagi ni sijina ani su da style same styles.css ado khoi gi style ni na style.css o yada ba ko adu daga khoi sidai sida phone che karam phone sina noino haibu matam da khoi google phone che sina doine ba aduna google phone che sina na bagi damak ta aina akhoi enter haibe si hape sigi google phone che kumaina samdoino hai taraga di aina adu google phone sa sangaga mangon da gi khoi enter haibe hujiki phone to khan ga doine ba ko enter so sida sange enter lag e han da si lairi ba je khoi khalani get phone namani adu doga sida sanga kan jida khoina get embed code chen namani aduga sida laiba mana pirei bajine lora ka doise so sigi tongana kai dagi khoina resource logani website chaba khot adugi jo mo kha ta ba khoi video lapchar ke huji koina di si je laure na myam khanbi rage ko si laurani si copy tawrani duga huji ke khoi sida
CSS ꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯅꯤ next ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ head ꯂꯣꯏꯔꯦ head ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ body ꯅꯦꯕꯀꯣ so ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ heading ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ heading ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ header ꯒ heading ꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ HTML ꯒꯤꯅꯤ but website ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ changes ꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ changes ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ title ꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ next ꯁꯤ white screen ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ header hero about ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ comment ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ header hero about ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕꯀꯣ header ꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ header ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ header ꯍꯥꯞꯄꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ logo ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ logoꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ logo image ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ pp personal portfolio ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ text ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ button ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯄꯦ buttonꯁꯤꯅ theme toggle ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯤ theme toggle ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯦꯟ CSS ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ FAS ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ font awesome ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ font awesome ꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ so icon ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯃꯤꯕꯁꯦ HTTPS ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ icon ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ visit ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ copy paste ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ icon ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ icon ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ so ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ changes ꯂꯥꯛꯀꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ pp personal portfolio ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ icon ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ changes ꯁꯤꯗꯩꯁꯤda header ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ header ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ changes ꯃꯌꯥꯝ hero ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ so ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ header ꯒ navigation ꯒ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ header ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ navigation ꯁꯦ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ body ꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ container ꯑꯃꯗ wrap ꯇꯧꯁꯟꯁꯤ ꯀꯣꯀꯩ container ꯗ wrap ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ container ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ div ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ wrap ꯇꯧꯁꯜꯂꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯃꯛꯁꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ container ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤ header ꯂꯩꯔꯦ header ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ hero ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ navigation ꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ navigation ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ about section ꯀꯩꯀꯥ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗ ꯕꯥꯔꯗ ꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯔꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ so ꯁꯤꯒꯤ left sidebar ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ home about skills project context ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ home about ꯃꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ settings ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ skills ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ projects ꯑꯗꯨꯒ context ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ sectionꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ desktopꯀꯤ navigation ꯅꯦꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯁꯨ navigation ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ hide ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ show ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ invert ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ navigation ꯁꯦ desktop ꯑꯅ ꯊꯥꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ mobile navigation ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ mobile navigation ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ by default it will not be displayed but it will be later activated in the mobile view ꯀꯣ so ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯅ hide ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ hide ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ next ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯦꯔꯣ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ section ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ sectionꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯨꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ main classꯅ ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯄꯝꯃꯁꯤ container ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯞꯄꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ main class ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ID ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ main content ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯕ everything ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ detailsꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ hero ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ about ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ everything ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ so ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ section ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯔꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sectionꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ wrap ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯞꯄꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ div ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯤ so this div ꯁꯤꯒꯤ divꯁꯦ ꯀꯔꯤ divꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ section wrapper ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ section wrapperꯁꯤꯗ any sectionꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥ specific ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ padding ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯖꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cover ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ portfolioꯁꯤꯗꯀꯣ so ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ home ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ homeꯁꯤꯗ main ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯔꯣꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ homeꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ hero ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯌꯣꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ
hero gi data jing la ni hello I am har ga sigi magi title ke ka pi ka ha pa ga mathang pubira ni adu ga loina na koina div ta koi ngasai gi about nangba adagi di ko cv har ga na download tawna ba gi ni adu ga loina na contact ta button na swain chalani sigi jing je koina ha pe website ta komain la ki yeng si so sidai sida haipet thok e ko photo ma tholani hello I am Rajat Lashram harni I am a full stack web developer and designer har ga smaina haipet ma khoi gi mong am di la la iba mong je koina phajana di udri si style css pira ga phaja han doi ni ko so hojiki oina di sigi ahan bagi hero saruk sibok ta koina pire so hero saruk sibok ta koina style hapcha le yeng je ma je komaina modify tawraka da ge haip so style je lak si ko so akhoi gi ngasai gi style da lakpa matam da akhoi na main oina muk kai khan ga doina matam da akhoi website se kai machu hen doina hojiki oina di blend white ni le si sidai da blend white sida mo akhoi na kari machu hapa ga akhoi portfolio je modern amadi akhoi gi premium oiba portfolio malam doino du khan doini adu dona akhoi na sidai sida akhoi gi root css khara khala kane ba ko si root css se kai no matam da khara akhoi na color oina set tawra tham doine ba primary color na kaino secondary na kaino mango da text na kaino khoi gi gradient sina kai dei sina doino blend white sina dora du ma myam jing do sita ire so sigi sida khoi gi theme gi magi settings to hyphet lai kai kai masu jing no do khoina hana identify tor tham doini isam sam na koina let x bida ka haraga khoi match taw du maina magi variable option birama ko na sina du maina ma du sina ka doini sijina kai odeba root ki by default they will be used as dark aduga sije dark oibani na khoina mo light theme dana kai laka doino da magi contrast convert torga laka doini aduduna pulap makti on thorak tra swai khara khatang akana ba khoi gi text komba kai gumba do khara on thorka dane do side side dark oiba jaga jing je swai dana kai ore white ore kwa light on thorak doini so index tam tanga laksi side side mayam na di khambiram bya khoi yam kan na di idri du huje 1100 lines of code yogre side side mayam kai kai no ire header kaino div kaino adagi button myam am lai ko so si myam lai je khoina myam na ko sidi yam sang male lu dong mali kai khan bi rim bai but kemta khan bi gano si je khoina kaigumba heng website kumba khoi gi saba howa natraga html gumba tamba hor ko dadi hana loina mak tama amane ba tamdraga na akhoi si gi je kona tawbagi haitare ko khoi gi portfolio je tamba lor kana sage na thambi raga khoi gi lakadori ba khoi gi html css javascript ki khoi gi course da du doina tamba lorga si portfolio je pai ba hujiki oina di khoi hana dagi khara hairaba miduna portfolio je sana bagine ado kaiguma myam si je haitre khallo ba dui taraga ei repository dum o public thamake hai ba repository du da myam changaga code to download taraga ming tang on thoga photo on thoga lore yam lai ba process ne ba ko aduni hujiki oina di ai si je thanamage aduga sidagi dum akhoi matek to jaga jaga do dei haramage aduga each and every line of code to explain taw di tawroi maram di explain taw gi juma thau ta de kai lino do matek to jaga do tang hairam ba tang ne ko so sidai sida khoi photo ma yauri ko sigi photo je explain tawse sida ma yauri ba khoi gi photo da ko khoi gi ama thok tri je sigi photo ma import tawrak si ko si kai photo na ma tamda set sara ga sigi manung da purake sida lai re ai photo ni ko hero man photo je apchalage khoi gi reset tawk thok se ba khoi ni styling sina da je kai reset no hai ma tamda samaina any margin padding border loi lo tho aduga khoi by default tham khoi na convert khoi na semjaga da do lani and body gi khoi gi main oiba khara condition khara hapani sigi gai je to aduga sidai sida kai hapa yai khoi gi scroll behavior je sim tanga smooth ka thana ma ba itara gadi pakka ta ani ko si body da si thame next adugi makha tar ko da khoi header ko container do yaw gi bani khoi ngasai ko container yaw si body da khoi gi class am tang pi si body da pi de class ai kai no ai matam da ma je karamba makhal gi si nei no hai do theme karamba si nei no hai do yeng si dark theme si nei je hai dark o henna ba adu duga loina na som da dark theme lakpa kan da photo je fajare ha top top taw u styling yaw da bai ni to styling purak na bagi da makta khoi na kai target taw do na matam da si container je target taw je ba ko line number 18 da container je target taw se dot harga container kai gumba sigi ju khoi gi class organa dot harga target tawni duga kai gumba id piragana hashtag harga target tawani ko sigi tongan ba khoi gi kitang idea lai biragadi amnungai gani idea lai tragadi ko na dum khoi gi html css to lorga taw wi be kai su kai de ko so project si lai ra sigi gi matugina khoi na ko min sigi khoi gi magi container gi be khoi gi data khar pusara age so inside this container koina samai targa paste tore so sijina kai pi do na matam da mangon da magi height mana
ꯄꯨꯒꯗꯕ height ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ background ꯃꯆꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ position display ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯇꯣ dark theme ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯆꯨ ꯈꯔ ꯑꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSS ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗꯤ change ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ headerꯒ logoꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ headerꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ headerꯁꯦ next headerꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯂꯩ logo icon logo text everything we will target and then website ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ change ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ portfolioꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ pp ꯊꯥꯔꯦ logo ꯂꯥꯛꯑꯦ and then ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ theme ꯒꯤ ꯕꯇꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ so ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ changes ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ design ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ next ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ target ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ theme toggle ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ theme toggle ꯁꯤꯃꯨꯛ target ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯕ theme toggle target ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ theme toggle ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒ ꯆꯣꯡ ꯁꯥꯟꯅꯩꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯐꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ theme toggle ꯐꯧꯗ ꯂꯩꯔꯦ next we will move on to this nav sidebar ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ navigation sidebar ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ navigation sidebar ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ navigation sidebar ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ copy ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ and then paste so ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ navigation sidebar ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ design ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ similarly ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ item anything ꯃꯉꯣꯟꯗ target ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ design ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯁꯤ then we can see like this ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯗꯅ ꯐꯖꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ but ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤꯁꯨ ꯎꯏꯕ but ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ by default ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯁꯛꯇꯣꯞꯀꯤꯁꯦꯇꯪ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ nav ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯈꯇꯪ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯗꯦꯁꯛꯇꯣꯞ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟꯇꯪ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯔꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯃꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ 300 ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯔꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ about CV ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯝ ꯎꯗꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ for that we are going to apply responsiveness but for now ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯊꯛꯀꯤ header ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ navigation sidebar ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ hero ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ about ꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯖꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯕꯥꯔꯁꯦ ꯊꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯈꯔ ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯕꯥꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯗꯕꯥꯔꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯐꯧ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯅꯤ ꯕꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯗ ꯏꯔꯒ ꯁꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ AIꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ AIꯅ generate me a web portfolio website ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯛꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁꯇꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯟꯐꯤꯒꯔ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯊꯔꯒ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯇꯪ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯣꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯦ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦꯀꯣ 300 500 ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤꯗꯣ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯅꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯁꯦ
Manabudi manade ko adubu haipet mawongjida dum yengwada ko haipet at least ko magi inspire oirakpani adu khangba ngammeba ko hana sida pp thare personal portfolio thare dagi magi theme gi jaga adu leire sida jai jimaina photo leire dagi kai leire magi hello I am thabo si leire adu si makha laisi about download cv ko lei content jimaina dagi di mo khoina desktop ki damu yengjeba ko sina desktop ki saruk tune so desktop ki saruk si lak paje khoina si sangto rakseba ko okay si jina desktop ki saruk tune so sida dum koina haifet yengu matamda manare habdo khangwa ngame manare ko smine tawraga koi design do inspire tawraga sabane yai ko ma'am smine tawraga laire next sigi makada koi atopa section jing do hapa se about mathang aduga komai laki do yengas so sigi video se yam lengthy o heloroi aduma koi si komai saino habdo jara hapcha laga dum lotion gibi yai but ko matik to kai da la ino do khangna bagi dabang tane ko next akoi huji kai hapchan biare mobile social mobile gi walami sigi saruk sima hapchan biare kaida ngasai gi sigi akoi gi index ki makada site ki makada mobile social je hapani aduga magi styling pibirani yengsi aduga ko lai yare ko sigi design layer ni and then we are going to move on creating about tagi semba horas so in this about section koina kai hapka doino hai matamda atopa magi manadaba saruk khara laani sigi navigation laire header laire navigation mobile navigation and then si social laire okay main gi manungda about ki saruk sida yengsi mana hape about ki saruk se lai ko about ki saruk se koina styling pi gani okay ai sumain tawdana ngasai gi css kai je dum hapchalage css dum hapchale pull up laire and somda about the matham pham je komai lagi yengsi about the chatpa so sidagi home laire about the chatpa home da click taw chatri ko si click taw chatab jina koina function je yaude haineba website si dum mangode data di lairi ni do show taw je komaina uhan ga da hai tar ga di koina sidadi kai hapani now it's the right time to implement javascript happen javascript sina mu kai taw do no do la ka do ne ko so javascript se yam bana te only ko 100 to 200 lines ne yeng se ai sidai da javascript hape adu javascript sida kai na matam ahan da lai jina akoi ma je ko document sida koi gi theme toggle to han bagini adagi di mangon da body gi ko theme je black and white ola na bagini adagi di makha tar ko da ko theme je koina reload to da mang da na bana koi magi browser restore to halani adugi makha tar ko da si mathang mayam jing lae next ta koina navigation items to manghan ba dai uhan ba khot pa la ani adagi di number kan da next tat ko da mu lehan da ni adui makha tar ko da atop da mo koina mangon da kai lakani data lakpa i bo khot pa mayam jing adagi di any kind of koina download to khot pa du mayam jing do lo sem to khot to ko sida loi lai ko khoi gi sida khoi social ga ha pa khot lo yai but by default akoina html dum ha pa je so si mayam jing je ko mathang koina loi i rani sumaina i da matung da koina sida website ta la ni reload to ni so home lai re about lai ni sumaina mathang je number ta ya do ne ba ko and sida social da khoi number kan da khoi redirect to do ne so hujiki oina di khoi sida lai ri but sidagi khoina kai makha ta na koina semtok pa yari ge ha matamda ko about si mathang chatna bagi damta akoina css ta laibaje kaida mu lakta ba yaro koi gi makha ta ba si ma gi function ge hapchala se but for that we are going to implement this akoi gi css ka index ka style kano ga script ta jemu samam da watli ko koi gi kaida changani script ta changani duga index ga link to biramu so link to ga mukang ga once again we will try so haifet load to da mayam ju khangbiram gani ko sumaina haifet koi gi styling ama yawn tholai si lai re da gi about the chat le to about the chat pa yar ni ko da gi next si akoi gi skills projects contact chat to ni du atai section hap tri wen tholak te hoji ko na di si lai yai ko mayam mai si da koi download to bo kan da ga koi gi download ki chat ka da ni about number da about chat le contact number da contact chat te chati da chali ni but koi thok tri je thok na wi da mukta magi mathang hapa de about so hapa hore about se lai re but about se magi alignment chana de ko si alignment chana da se khoina ngasai gi magi content ki manung da container do chana da bai ni adu duna khoina content to ma je wrap to na ba sema khi doine ba ko next adu gi makha tar ko da khoina ko kai la kani skill section la kani skill jidana kamaina u ga da ge ha matam da ai skill je si da copy to hap chara ge si akoi gi skill gi section hape skill gi section je si home lai re about lai re skill lai re do si da maju chamana na sumaina nakan da haidoi si koi fix to da garoi si jina koi magi skill gi section lai re ko skill ji da ju koi sumaina makhan mayam ma hape
ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤ about ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ skills projects contact ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ error ꯂꯩꯔꯤ error ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ social ꯂꯥꯛꯑꯦ next ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ contact ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ footer ꯂꯩ footerꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ footerꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯤ ꯕꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ alignment ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤ alignmentꯁꯦ ꯀꯩ ꯋꯥꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ div ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ divꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ divꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ main div ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ body ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ I think it will almost be perfect ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ div ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ div ꯑꯍꯦꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ error ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ div ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ alignment ꯆꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ divꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ divꯁꯦ ꯂꯩꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ header ꯂꯩꯔꯦ navigation ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ hero ꯂꯩꯔꯦ about ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ skills ꯀꯣ skills section ꯑꯩ ꯊꯥꯔꯝꯒꯦ skills layerꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ projects ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ and then contact ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ divꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯗꯕ mainꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ mainꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯅꯤ side ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ div ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ footer ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ side bar ꯂꯥꯛꯑꯦ footer ꯂꯥꯛꯑꯦ divꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ I think we will check again okay ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ alignment ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗ ꯌꯥꯒꯤꯔꯣꯏ alignment ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯉꯛꯁꯤ sections wrapperꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ sections wrapperꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ every section will be there ꯀꯣ every section must be inside this section wrapper okay let's check ꯌꯥꯏ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ home ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ about ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯐꯖꯔꯦ skills ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ skills ꯀꯗꯤ HTML CSS JavaScript ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ projects ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ projectꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ contact ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ send message ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ responsiveness ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ responsive ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯕꯅꯤ footerꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ about ꯅꯝꯃꯦ about ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯔꯦ skills ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ skillsꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ skillsꯀꯤ problem ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ this is not a problem but ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ skills ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥ render ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯀꯣ skills ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ projects ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ contact ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ I think this ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ almost working ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ theme switch ꯇꯧꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ whiteꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ dark theme light theme ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ next ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦ next aboutꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦ and skill sectionꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦ project sectionꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦ achievements ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤ and ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ blogs articles ꯍꯥꯞꯇꯦ contact ꯍꯥꯞꯄꯦ and ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ footer ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯈꯩꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯌꯣꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯗꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ how to modify ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ GitHubꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯄꯤꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ AIꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯃꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯃꯛꯇꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯕꯠ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 500 lines of code styling around 500 lines of code lakani styling da su around 500 tanga na check 1000 du yawramani sidi 900 yawre aduga index ta around 300 mo kamga so although sigi code se lines of code se yame hai taraga su atai kebda khandi gano si code se copy tawro paste tawbiro aduduga modify tawbiro samsamna ming hai khalone ming do sumai thibirani aduduga ming yawli da sana koi replace tawbiga lore social link oiro Instagram oiro moiro si lo yawni adu myam jing do mathang mathang loina ma update tawba lo yai haba ko aduni aduduna myam gi thabak oijare ko sini akhoi ngasai gi portfolio sabamakti nate but kamaina modify tawgani atraga kamaina mangoda kai kai yawge do khoi yengmina bai wane okay mayam karigumba sigi portfolio je fully hogdai loibok saba to piu hitaragadi adugi tongana video hapsarkani and it will be a very lengthy one haidi yam tina sangne magi video do ko adumaina layerni so hujiki na di sibok tale si this will be the part 1 okay kumaina sigi ID portfolio ma sida kumaina hapani khotkani haiba mayam jingdo sida laire and in part 2 we will host this website ID sigi portfolio je host tawani ko adu do mu yengsi so mayam sigi na di matang size video solution jaroge mayam kai phawbi sumain tawraga khoi gi ko code phangaga code to semtok modify to yam lai ga jane ko adu na si laire so mayam sibok ta khoi ngasi gi video do lairani tung tarapko khoi atopa video gi damakta sem sadon lairi so thank you so much guys for watching to this video and I will see you next time